Ikaw jalan sarang ya? Sarang baris pisah ya. Pisah. Masuk langsung masuk. Rara barisan. Barisannya Rara. Depan. Biro kasih bilang, udah. Bilangnya aku, bilang.
Ayos nonton sarasa miring di jam kena niki pun niki Banjar Metro kaji mau pet. Terus lian kalau nak tekan-tekan. Tegi kemargiang. Sabenegan ring pura pusat legong desa adat Metro. Rayu banyak kita betara sarasa miring di jam kena. Niki Banjar Metro kaji niki kemargiang mau pet. Siro berdua apa ini ulung? Siro berdua apa ini ulung nih kau? Ya, semeton sana tiasan karing atau sangring belon ini kok. Kami makin sampun mau kumpul nih warga Metro kecil nih. Terus gabung. Langsung gabung, masuk gabung. Langsung gabung Langsung gabung. Wih, kayak nih. Warga Benih Sumas sih. Makanya jero niki banyak itu aja makanya niki. Boleh nyangre kenten niki sabenegan ring pura pusat legung di si adat Metro. Kamera nggak di Rayu jero. Rayu. Rayu Pak Jero. Langsung ngeranjang langsung. Yang belakang tekan nih. Iya lah pernah ngelebe.
Pwede Agus tidak boleh nih Agus. Tidak boleh Gus. Man ngaya. Pak Jero. Rayu Pak Jero. Nggih. Semua. Nggih. Serangin Pak Jero, serangin. Ayo. Nggih. Thank you for coming, Thank you for coming. Okay. Yes, suksema. Nggih, Pak Jero nggih. Nggih, Pak Jero. Nggih. Muluk ini caranya kali gambar harus maju mundur ngabo kamera dadu ngabo drone pusik nih. Kawang malu maju mundur pangali gambar pokoknya mana. Yang ada saya tahu mana ikut aku komplain dong. Kira kau sih anak tukang syuting. Saiki aku kengken. Ya. Tapi yang apa sih ketonan? Uli lapangan itu. Ngederet deh. It's all near the airfield. And why that long in Malaysia? Majuan. Ini bocorannya lu. Oh, orang itu. Dan uli lapangan itu. Kayaknya di kanan. Balen nih. Balen